Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm glad I had the video clips. Of course, the Mayengani the president. Na Tshinya Vantshwa. So of course that case sungula video clip ya Mayengani president iri leka majosi leka AADP launch kai komisa ku impela yana power guys ha swin'wana hamola ku swi ignore. Just look at this video guys. Look at it. Yeah, and then from there, of course, it is a video clip. Ya Tshinya Vantshwa ka hlamusela hi ta rendzo ra yena leri a nga ta kha ri teka ri ya le 17 la nga invite hi Gagash as we know. Ka hina imagine u tise tihunyi nkosini wa ka hina imagine for free ina mahanyelo buti lowu wa n'wina ina mahanyelo swinene mara pito ri mi ya kona ni ya pito ri mi ya kona ni ta va ni kani ni fayitela ni pito ra sunside ya so fana na swinyenyani na matuva na yini ni nge swi tshiki mina ni kule hi nyama ni ta famba na timanga to kandzeriwa ku ri ni fika le mara tirekela mi ta famba na tona mi nga ri va ni mabanga ya tihunyi ti tele njhani le joni ya mativo leta ende ti fresh yo tihunyi leta ti fresh hina lava hi tise mali 300 3000 letiya oh na leta tin'wana ti tise hi n'wina kasi 3000 yi vandla mali mi ndla ku tlula Gagash n'wina mali nani a ni hi hola liya yo ta kan'we ya n'wi yi kuma ku mi hayiriwe ka hi 5 hi siku na loko o bayiza va n'wi caca ntirhweni na ni caciwa mi no bayiza ku tirha mavoko ma n'wina a Gagash a nga na mali ka Tshinya Vantshwa ngo mi na mali n'wana mani hi kese tihunyi a fambafambisa tihunyi na license and a nga na criminal record qualify ku rila timovha leti ne